Baru Sumergana ibasi sendah kam ngadap ku di bata bapende ngomende tampak cinder sumber seni nandu dage man badu kam kali bubu kami bebas kap karingahkeun kata tenah mamainda manbata kerina kita si pulung terlebih-lebih man kali bubu puang kami puang kami bagai keape man bandu subuya senina kali bubu kami baru Sumergana diberikan dokari kata-kata apul-apul mendangi kali bubukana baru Sumergana gelah ia pelampas terapul ibas penadingkan mama orang tua kegelengan kami dah maka dengan kami ibas gelaran berung mama mami impal ibas kelausan mama menghadapku di bata apa yang ada kami lebih sir belas mah
segar warienda agi ape iluh ibas mata, tapi kita tetap diserahkan mentuhan ta Yesus Kristus karena yang man pengadung-adunta ras yang simbrekan serpang pula membanta kerina. Jadi agenda kami sukut bersurgana terbelas membantu abang kami senina si paribanan si pengalon sangkep geluh bagi PKK bagi anak kami permen kami kerina apa sini itenakan kami bagi sila itenakan kami gokakam ras kena pulung kita agenda ia bujur ketan kami mentuhan di bata bagi bujur kakatan kami membantu kam senina restoran kami basada kuta enda ija mulai rehnan rebi abang tuenda ibas close na ibanda Aceh nari sebas paksenda ngomi berikan do waktu do men kami NDP katan kami bujur membantu bagi membantu kam kalimbubu kami puang kalimbubu kami puang kami ija sini kurang pertenahkan kami kam kerina ikatan kami bujur membantu kam kalimbubu kami puang kami kalim bagi durangku kami kerinana bagi orang tua kami mama kami mami kami. Jadi ibas bas pernek na matawari enda ibas kekurangan bas pengalung-alung kami kam kerina enda buekel kami minta maaf membantu kerina. Ijai bas kesempatan enda kami senina harus terturang ija sini dipedahkan nande men kami sepuluh telu kalak me kami senina harus terturang nina nande seharusnya labodung aku ngaspak metek-tek agenda karena lidengang abangku ibas perdalinan dengan MK germet adikku teleponin dai ditebing dengar jadi karena acara ibas si sendah terpaksa mendak aku ambil alih menabangku jadi sopelanga dengar dibacakan pekari riwayat abang tua enda jadi anak bapa Arsnande ijenda sini kutah 10 telu nina nande barenda mekap banci kublaskan membantu kerina mekap pertama tua kami nginget guru barus sembuat samarga ginting tadingna i dalam tapi metuana ia ikandis Pekanbaru bere-bere res kempu nggo membuai itading kena si nomor 2 mekap turang kami nginget guru barus
si nomor 2 Nian Berubarus simbuat sa merga tarikan tambak emakap tadingna idurian tinggung epenggo idilo di bata karena turang kami arasilih kami keturunan na bere-bere kami ras kempu ras entah nape gombo tading kena kang betua nomor 3 si gersing ibatu kanan simbuat zamerga stepu beri-beri kami ada pinterem jadi si peempatkan endame singaleng simbuat sa merga si jabat epe beri-beri kami kerinan terem harus kempu si pelimakan makap si keleng barus sebuat na berusaha lagi si pepitukan kap singaleng oh si nomor telundai kak kenwa kanggo kade abang tuenda jangan pau barus bulang pera kakenda bertarigan jadi kewaluhkan kap manis berubah harus membuat samarga ginting durian kondok baru 2 bulan dengar idul di bata terem kena pupusna beri-beri kami anda jadi si keciwahkan kap simbolok simbuat samarga si payung si pesepuluhkan germet barus tading na ijambi bes perlalinan dengar si buatna berus tumorang jadi si pesepuluh sadakan kap pasti berubarus simbuat samarga tarigan tadingna ipetani jaya si 10 kan kap malam mukur berubarus simbuat sa merga ginting tadingna ibangun senembah 10 telukan aku Munir Barus si kubuat berumar paung kami tading ikan dis pekan baru jadi enda silsilah Bapak Barenda Resnande keturunan na kami jadi abang enda sininggo dilu di bata leben kap abang enda si nomor 3 jadi teruskan kami riwat abang enda men anak kami witness day Krina keluarga bagai peman bandu kam krina runggun gereja singgo sempat kendure kubas barung enda piskanari kami katakan bujur man bandu jadi jenda anggondai ituriken kena riwayat hidup kena pupus nini bulang ras nini tudung kena bapak enda kap babakan poda enda makai jenda turiken ka karena lewat hidup kena kesusurun bapak enda bapak Barus Mergana jadi jenda kuturiken karena bapak enda Barus Mergana ras nande kami berutarikan jainganna iundin enda jadi karena anak ipupus orang tua kami enda lit kami teremna siwah kalak ci pemena kap aku sendiri si kebuat kap berusi nurat cadah anak-anak di tengah jabu kami lit 4 kalak 2 di laki 2 di beru
Janah kempu lit 2 em kap arah anak si Deberu em gelana Perawati janah kela kami merga ginting si peduakan em kap turang kami sejawa tina Bru Barus si rebuat sasidi kami em kap pasti ginting ya tading ikut jurung janah bebre kami lit telu kalak em 2 dilaki sada Deberu si petelukan MK sinina kami Purnama Barus sini ibuatna Nur Aini Buru Tarikan tadingna ia i Tanjung Enim Palembang janah pupus na MK lit telu kalak 2 dilaki sada Deberu si peempatkan MK turang kami agi kami Jansen Barus si buatna Mila Buru Tarikan karena anak pupus 4 kalak 2 dilaki 2 Deberu inganna i undian enda si pe limaken MK turang kami Dame Uli Buru Barus si erbuat ja marga Sianipar tading i Jakarta Bekasi janelit ij bebre kami 2 kalak em dilaki si penemken MK senina kami Rudi Barus sini ibuatna Beru Mani Huruk janah pupusna li sada Deberu tadingna i perumahan Cendana si pupituken MK turang kami Prianti Buru Barus enda langa dengar jabu tadingna i Batam si pewaluhken MK turang kami Ernita Buru Barus enda pelangar jabu tadingna ia i Tanjung Merawa jana si pesiwahkan MK sinina kami Herianto Buru Barus Herianto Barus NDP langa dengan Arjabu jadi iba senda karena kami turun Bapak Enda lit siwah kalak janah kempuna lit 10 pitu kalak janah entena lit 2 kalak jadi enda me karena riwayat hidup kesusuran kami enda rasnande kami Buru Tarikan enda si peduakan iturikan kami karena riwayat kejadian rujung geluh kena bapak kami enda gelah nanggau sieta man bandu kam krina kalim bubu kami puang kami bagai perungun gereja bagai pesinarah turang kami singgu bas ingan enda ija ibas wari Selasa kami berkatku Banda Aceh erkiteken turangku kami MK permen orang tua kami enda sini tadi i Banda Aceh i di Lodi Bata jadi ibas kami berkat ku Banda Aceh jadi ibas mulihnya kami i tengah dalin ngeranang-ngeranang kami kena ras bapak kami enda janah kami pesin kami man pak supir makana supir engko banci kita man ica kali rumah makan aja si pengadi maka kainnya bapak enda engko mengkarito supir iya pemeleuh ngakakna jadi bagai kenca bagai kira-kira 10 entah 5 menit seh me di rumah makan i pebelok supir enda mau mobil enda kelah nama nate kami jadi ibase kami nusur dungai ngok kami nusur bapak enda lalak lain nusur as motor nari jana ile bulubuh kami itu tuk kami pintun lalit ya nari ngalawi jadi ibu kami pintun enda opa dengan kami nggo mugur krina
Maka ibun kami jantung na pela nalit. Jadi ibase cepat kami gelah na ke rumah sakit. Kita kasi lanen daw kira-kira setengah kilo lit rumah sakit. Langsung ibaba kami tangani dokter. Maka kain ini dokter karena bapak ini sudah tidak ada lagi. Tilane tertolong. Maka ibase ya adikku gapelane boka di telepon kami kerina kucing man keluarga. Maka ibuat kami ambulan ibaba kami mi. Jadi berkat kami kira-kira kejadian enda langan dahu ibadah ceh nanti mesti daerah sope dengan lok Sumawe. Jadi bapak kami orang tua kami enda kuninse kami jam 5 pagi-pagi. Jadi ibase makana kada orang tua kami nela bolit pinakitna. Jana iya pe laulit tanda-tanda idah kami atau pe ibah naman kami ngatakan bahasa iya laos rujung geluh. Jadi adi memang sakit ada kami tentu si tambari. Ita indah lalit pinakitna. Maka ngasup ia berkat ke Banda Aceh. Jadi bagian sitik kena tutuna menjadi man badu kam kali bubuk.